nisam seljanka, stvarno sam sa sela. Moram još diplomirati fiziku polako. Pa i to je bio sa sela. Mislim, do kad se u hrvatskoj kulturi bude mlada pjesnikinja? Do kad u hrvatskoj kulturi netko bude mlada? Ponekad do smrti, ne? Što to znači biti mlada književnica? Pa u Hrvatskoj je to stvarno jedan pojam koji je otkrio novu mladost, u smislu vječni život, mladi autor. Jer ako bit ćete mladi autor, onda ćete biti mladi autor, ja ne znam, stvarno dok ne dobijete puls sjede, možda 20 knjiga, nije mjerilo. ali da, to je jedan interesantni možda čak i regionalni, nije to samo hrvatska stvar, nego baš sam jednom pričala sa Parokom Šekićem i veli on, ja sam još uvijek me zovu kao mladi autor, znaš, mislim si, mislim, mladi on, samo je toliki već opus iza njega, da je to, da, možda regionalna čak naša nekakva falinga, da mi tretiramo autore kao mlade autore, dok ono nije, možda niš pred smrtnu uru, evo sad si autor, dobro je, možeš mirno umrijeti. To je zanimljivo, ja bih sve dao da me smatraju zauvijek mladim, bez obzira na knjige, uopće me to ne zanima. Pa, koliko problem postaje teži ako je taj mladi autor zapravo ujedno i autorica? Ja nisam tu možda dobar primjer u smislu da li mogu govoriti o tome da sam doživljavala nekakve predrasude ili imala loše iskustva. Stvarno nisam. Ja sam jedna od onih ljudi koja je imala na sreću, pa su mi se vrata otvarala. I to je, ja mislim, relativno je povezano s tim što sam ja u tom svijetu zapravo outsider, pa možda nitko nikad nije me ni shvaćao ozbiljno, što je isto super, ne želim da me se shvaća ozbiljno. Nisam imala stvarno nikada nekakve probleme sa scenom ili sa, ne znam. Ali opet mene stvarno nigdje ni nema, ja se pojavim tu i tamo negdje, prividje da me ima, ali zapravo me nema nigdje, većinu ljudi ne znam, čula sam možda za njih. I meni je u tom komfort zonu sasvim ok, jer to je moj mir i moj život, tu je meni ok. Ja sam doma s djecom, pišem, čitam, fizici se vraćam, radim koliko stignem što se tiče nekakvih angažmana sad u zadnje vrijeme i uredničkih. To je manje više to, ali znam primjera i čula sam i pričala sam s puno zapravo autorica koje jesu doživljavale velike predrasude i često su dobivale manje honorare od kolega autora. Teže su se probijale na scenu samim tim što su autorice. Sad, trebalo bi možda, meni je uvijek teško govoriti o tim terminima jer meni je lako govoriti o meni. Onda ja stojim iza svog imena i prezimena i ja mogu govoriti o tom iskustvu. Ali sad govoriti o tome što se događalo nekome, pa sad reći XY osoba, to je opet i relativno, ne želiš ljude dovoditi u neugodnu situaciju. Jer ovo je mala sredina, mi smo jedan mali književni milje i praviti se da je sve tu u redu bi isto bilo pogrešno. Mislim, ja se nadam da će doći vrijeme kada će ljudi hrabrije istupati oko svojih neugodnih iskustava. Ono što ja recimo vidim, to su, evo, moja obzervacija, književne nagrade. Znaš, sam imala sreće pa sam ih neki broj pokupila i to opet stvarno stvar sreće. To se inače baš i ne događa. Mnoge autorice bivaju vrlo nepravedno zanemarene u užim izborima, a kasnije i pri samim nagradama. Znači, ne znam, Senka Marić je evo dobila unatrag, ja ne znam da li je ikad žena dobila Mešu Selimovića. Ona je dobila za sjajan, to je izvanredan roman Cugi tijela. Ja se nadam da će netko to prepoznati u Hrvatskoj, da će to ovdje izaći. Ali ta žena je napravila toliko potresan roman da se joj morao dati nagradu, kao da je toliko moćno. I to je samo jedan primjer. Jedna nagrada regionalne Hrvatske nije ni bitno gdje se dogodilo da je autorica dobila. Mi sad možemo govoriti o nizu autorica, krenuvši evo od ovogodišnje produkcije, od Maše Kolanović, od Julijane Adamović. Znači, ja bih samo postavila pitanje gdje su nagrade. Da li je sve tako crno-bijelo, da li se njih
drugačije. I meni je to teško govoriti, ja gledam rezultat. Rezultat je da su nagrade u manjini davane ženama. Zašto je to tako? O tome može netko možda pričati ko sjedi u žirijima. Ja bi to voljela čuti, recimo. Uvijek me to sjeća naše pokojne, sad nažalost prijateljice Daše Grlić, koja je tu... Velika Daša zanemarivana također, recimo. Druga. Ima nešto o tome. Jedna još živa pjesnikinja, pa neću reći ime, nomina sunt odiosa, obično kaže sve u redu, može se biti i pjesnikinja, i književnica, i autorica, dok ne pokucaš na vrata tih institucija, kao što si malo čas rekla. Ako sam kod kuće, s djecom, bavim se svojim nekim poslovima, sve je u redu, svako će mi se nasmijati, svako će me prigrliti, ona je naša autorica i tako dalje. Pokušaj se zaposliti, pokušaj biti poslovna žena, pokušaj biti sama poslovna žena na tom kulturnom tržištu, pa ćeš vidjeti što će ti se dogoditi i što će ti muškarci u sivim odijelima reći. Nikad neću zaboraviti jednu scenu, oprosti, sad malo mi je predugo pitanje, ali naprosto si me sada potakla. Jedne profesorice, vrlo ugledne, koja je otvarala čitave poddiscipline, kako na jednoj konferenciji jedan uvaženi akademik u sivom odijelu njoj veli, evo sada ćemo čuti jednu šarmantnu mladu kolegicu. I ona u tom trenutku skače na noge i kaže, nema razloga da ja u ovom prostoru ostanem. I ona izlazi, a tom čovjeku do kraja konferencije nije jasno o čemu se tu zapravo radi, o kakvom mehanizmu moći, o kakvom pogledu. Pa rekla si da osobno nisi imala takvih iskustava, ali možda je to upravo zbog toga što živiš u onome što si na jednom mjestu nazvala potisnutim matrijarhatom, koji nije u poziciji da bude doista društveno strukturiran kao matrijarhat. Pa možda nešto o tome. Što podrazumijevaš pod time? Pa u mom kontekstu, ja sad kad govorim o tom nekakvom potisnutom matrijarhatu, mislim na činjenicu da mi svi zapravo živimo, i Julijana Adamović o tome sjajno piše u Divnim guskama, u društvu koje zapravo uvelike žene drže na nogama. A patrijarhat je ono gdje se javljaju igre moći. Znači, dečki se igraju rata, a žene drže svijet na nogama. I to je zapravo tako. Gubitak moći često rezultira nasiljem. Kad se ta prividna moć oduzme, dogodi se nasilje. Mislim, sad, naravno, ne govorimo mi tu sad da ne krenemo od tko je bolji, tko je loši. Sve je stvar te ravnopravnosti, ali činjenica jest da pogotovo žene na selu drže 3 ćoška kuće. Žene na selu rade u polju, drže kuću, odgajaju djecu, brinu za životinje. Postavlja se jako dobro pitanje što rade muškarci. Žene nauču, čitaju novine. Ne čitaju se novine na selu. Moja Aljoša. Imaju oni nekih funkcija, jedna od njih je recimo u mojem kraju nekakav uporan alkoholizam, ili sveta rakija i tako to. Neki rade, to je istina, ali i dalje žene koje rade imaju opet sve ovo na sebi. Ja sad to stvarno govorim, ja često bivam kod mame na selu, pa onda nekad dođem i kontakt sa susjedama, sa susjedima i tako dalje. I to je uvijek ta jedna te ista priča. Nekima od njih, ako su se zaposlila, i žao što sad rade, jer odjedno moraju raditi sve opet. A ovako su bar morale ovo raditi, a nisu morale ići negdje raditi nešto još. Ali da se sad vratimo u taj potisnuti matrijarhat koji se može gledati i sa nekakve strukture, znači, ovo je istina. Ja nisam možda imala ni priliku doživjeti nekakvo guranje, jer ja nisam, kažem, ja sam outsider. Mene, tu sam koliko i nisam. Ovdje gdje sam zapravo pokucala, vrata su mi se vrlo pristojno i lijepo otvorila. Treba govoriti o tome da nije tu sad sve nekakav možda bauk i babaroge. Postoji stvarno i niz divnih ljudi, možda to bila moja osobna sreća. To što sam ja naletila na dobre ljude koji su mi samo rekli, evo Monika, uđi, dođi, priđi, što god. Tako da ima sve. Je li to promijenjena, je li to promijenjena struktura osjećaja? Ne, mislim da nije, ne, mislim da to nema nikakve veze čak ni sa strukturom, nego da jednostavno, mislim da je u ovom kontekstu stvar sreće i toga možda znaš kao, ja nisam osoba, mislim, ljudi su lovci, kao da se ograđujemo od te životinjske prirode,
Bilo bi divno, ali nismo mi još uvijek tako empatični. Ali činjenica je da nekad puštamo u našu blizinu ljude od kojih se ne osjećamo ugroženima. Možda je to stvar, ja sam ona cura sa sela, fizičarka, znaš što je to sasvim okej. Znaš, meni je to sasvim okej, a ja volim biti seljanka i uvijek ću voliti svoje selo i meni je to prekrasno. I nadam se baviti fizikom jednoga dana. Tako da je to sad pitanje tih, da, što se tu zapravo događa. Ok, vratimo se na trenutak, mislim, sad mi je tu pala na pamet Simone de Beauvoir koja kaže ono što ne može živjeti u punoći kao žena, dakle jedan oblik slobode egzistencijalne, to onda što se danas veli u neoliberalnom ovom outsourcaš u razne uloge, pa si žena u ljubavi, žena koja voli Boga, žena koja je narcisoidna pred ogledalom i tako dalje. I nju strašno boli i opterećuje taj društveni model outsourcanja. Pa sad, ja ne želim provocirati time je li poezija za tebe kao majku sa egzistencijalnim i ovakvim i onakvim problemima i fizičarku koja treba diplomirati i sve ostalo, je li poezija, to bi sad bilo najokrutnije pitanje, jedan taj outsourcani oblik slobode koji možda takozvani realni život tebi ne može dopustiti. Ali sad sam već postavio pitanje i već je okrutno, pa što misliš o tome? Pa ja mislim da je to za žena uvijek tako, nažalost, jer govoriti iz moje pozicije opet kao, ja ću samo reći da se ja recimo nisam pisanjem bavila dok nisam radila sam cijelo vrijeme, plaćala si faks režije i tako dalje, studirala i moj život se recimo svodio, ne znam, na telefonsko javljanje i popravljanje stvari ljudima u korisničkoj podršci i te su smjene znale biti zbilja po 17 sati. Do toga da sam onda, ne znam, iduća 2 dana cijele dane na faksu i onda u tom nekakvom životu koji je bio takav, ja nikad nisam imala vremena za pisanje. I ja sam propisala tek u onom trenutku kad sam ostala trudna, kad sam dala otkaz na poslu i rekla ok, sad ću se baviti, davala sam puno instrukcija djeci, ja sam puno radila s djecom. U jednom trenutku to je znalo biti po 8 sati dnevno, full time job, djeca koji učim fiziku, matematiku i kemiju i koji su dolazili k meni, pa sam jednostavno rekla ok, ovo mi ne treba. Ali onda mi se tek otvorio ta rupa da ja krenem pisati. Znači mi moramo uvijek govoriti o tome tko bi sve možda pisao da ima vremena. Vrijeme je zanimljiv koncept. Mi ne znamo, mi živimo u takvom dobu koje je kapitalističko doba. Ja se bojim da se svaka sloboda, pogotovo u ženskom kontekstu, zapravo da je to taj outsourcing. Da ti moraš, uvijek uzimaš od nečega za nešto. Samo što u jednom trenutku možda se opametiš pa shvatiš da ti nešto vodi više. I to je taj popularno zvani self-care. Jedna od postoje tih niz riječi koje se jako popularno koriste, a zapravo bilo bi ih zanimljivo promatrati kao angažman, self-care i tako neke floskule, jel? Ali u principu se to na kraju svede za tu brigu za sebe. Ja sam potiskivala poeziju godinama, ja sam pisala od svoje osnovne škole. Tek kad sam se vratila, sam shvatila da su mi se stvari posložile na način da ja jesam ono što trebam biti. I to je glupo govoriti u tim velikim terminima, ali ja se stvarno tako osjećam. Meni je najveća potreba u životu pisanja. Ja ne pišem zato što mislim, nego ja moram pisati. I one godine u kojima sam ja to sitno radila i gurala čizmom od nespavanja, ja sam mislila da ja umirem, bila sam depresivna, bila sam anksiozna. U jednom trenutku je to stvarno došlo do neke granice gdje sam se ja javila za pomoć, jer nisam znala hendlati više stvari. I tad mi je žena isto rekla, terapeutkinja, pa srećom besplatno od faksa, da se razumijemo, jedno vrijeme Zagrebačko sveučilište imala tu nekakvu pomoć. Potražila smo ja i prijateljica, jer smo shvatile da smo se opteretile, ona isto na fizici radi u prosjeku 2 ljudi u 10 generacija i studira. Često govori nešto o našem kontekstu, tko upisuje faks i kakav je to background. Ne da sad, dalo bi se o svemu, jel? I tu je krenula ta ideja, vrati se ako voliš pisanje, kreni natrag pisati. I kasnije ja sam to držala, nisam puštala i mislim da je, mi svi kao trebamo biti stalno sretni, mi svi moramo biti, opterećeni smo tim da moramo biti nešto za svijet.
A treba pričati o tome kad nismo dobro. Mi nismo nerastezljivi, nekakva guma, pucamo. Jednostavno moramo uzimati u tom trenutku taj život nazad nama i reći ok, brinuti se za, a ne self-care, znaš kao idemo, ne, brinuti se za sebe na način da radimo što osjećamo da moramo. Samo što je svijet takav, kao što si ti rekao, to je uvijek nekakav, daj Bože, svijet ako neće biti outsourcing za poeziju, znači, zamisli. Dala si mi sjajan šlagor s tom srećom, jer upravo se o tome radi. Postoji sad već pojam okrutnog optimizma u teoriji, ali naravno i prisile na sreću. Pogledaš li američki ustav, tamo se već dugo od tih muškaraca koji su ga slagali obećaje naše pravo, odnosno pravo unutar zemlje slobodnih, se floskula na floskulu, pursuit of happiness, znači potraga ili slijeđenje ili lov, da ostanemo unutar tvojih metafora, lov na sreću je na neki način ustavno pravo. A onda se čovjek pita, za razliku od Sartre, de Beauvoir i tako dalje, zašto sreću, zašto ne slobodu, zašto ne ako je to zemlja slobodnih, dakle, šta znači sreća, pursuit of happiness, zašto bi uopće čovjek trebao biti sretan, o čemu se tu radi? Da, to je kao ima sad, sjetila sam se neke pjesme kao najveći grijeh si radio zato što si bio nesretan ili nešto tako, glavno što ja to ne pušim, to je meni sve. Ja sam sredna, sad kad sam bila u Latviji, ovaj Pulitzerovac, što smo bili pričali i sad on je rekao You're the happiest poet I have ever met. Are you normal? Jer ja sam uvijek kao, kako možeš biti tako? Pa šta ti je? Si ti moraš kao, ja sam uvijek energična. I samo što mislim da je to taj opet krivi set riječi. To nije, ja jesam sretna. Znači, postoje možda polja na kojima jesam nesretna na način, ne znam, s nekim stvarima bi se dalo bolje, neke stvari bi se dale drugačije srediti. Ali ono s čim ja jesam sretna je to što se osjećam ispunjeno s pisanjem. Znači, sad, da li je to sad sreća? To je tako, stavit ćemo self-care, angažman, sreća. Možemo ići redom te riječi koje su zapravo velike, a u njih ne znamo šta stane zapravo. Što znači biti sretan? Ja mislim da je čovjek sretan kad je ispunjen i kad ima taj nekakav, sad i sloboda. Sloboda je isto jedna jako nategnuta riječ, jer ako mi govorimo o slobodi u društvu, kojem vi morate biti na poslu do 5 popodne, nakon toga skupljate djecu iz vrtića, jedva ste s njima neko vrijeme, nakon toga trčite na taj posao, doživljavate na poslu mobbing, jedva se držite, nakon toga djeca dobivaju od vas svu tu negativnu energiju koja vam dolazi kroz taj sustav stalnog, moraš biti produktivan, sretan i onda ti dođeš doma, imaš 4, sram tebi, mi smo stvorili noćnu moru od svijeta i biti sretan u tome, ja nisam baš sigurna da mi možemo dok god je društvo postavljeno na ovaj način govoriti o tako nečemu. Mi bi morali prvo osvijestiti mnogo veće probleme, a onda kad bi živjeli u nekom Star Trek društvu, onda bi mogli govoriti da, sreća. Ali u Star Treku niko nije sretan, oni su svi odgovorni, slobodni, oni imaju dovoljno znanja i slobodu da imaju to znanje na način da ne znam, standardno je da, ne znam, Laforge zna sve o sve znanstvene kontekste iz jednog dijela, Kapetan poznaje kvantnu fiziku, ali jednako tako i sociologiju i još obožava glazbu. Znate, to je utopija, to prekrasno društvo gdje svi imamo dostupno znanje. Dostupno znanje, možda je to sreća. Čovjek koji se može realizirati u onome što bi moglo biti kao da li znanje, meni je i umjetno znanje, ali neko ko se može baviti slikanjem 2 sata dnevno, pa to bi bio sretni čovjek. Da bi bio sretan čovjek, ali bio bi sretni čovjek. Tako da... Dakle, vraćamo se onom Virginia Woolf da za pisanje treba soba, trebaju ti instrumenti. Međutim, kada tako razgovaramo o življenim i neživljenim utopijama, mogućim utopijama, uvijek se pokazuje nekakva slika ili kartografija moći opet. Evo, neki dan sam gledao onu kartu svijeta gdje jedan zeleni pojas označava siromaštvo, crveni pojas označava bogatstvo i on se tako precizno širi
s izuzetkom negdje dijelova naše regije, Bosne i ove regije, koja na neki način odskače bojom od ostatka mape. Međutim, prihodi ljudi koji žive na zemaljskoj kugli su tako raspoređeni da su doista sjever i jug, ovako dijagonalno zbog Australije i ovo, tako poredani. Pa htio bih da nešto kažemo i o siromaštvu. Više puta si izjavljivala, dakle ne zadiremo sada neočekivano u tvoju privatnost. Doživjela si siromaštvo. Sjećaš se vrlo dobro što to znači biti siromašan. Siromaštvo je ogroman problem u našem društvu, o njemu se nedovoljno govori ili se o njemu govori o nekakvim brojkama, kvantificira ga se. Što to znači siromaštvo i kako je iskustvo siromaštva na neki način obilježilo tvoju vječnu mladost, što smo rekli na početku razgovora? Sada, jedan od razloga zbog kojih sam ja progovarala o tako nekim stvarima nije čak, ja mislim da nekako imamo svi to neku društvenu odgovornost. I ako imamo iskustva koja možemo podijeliti. Meni je to bilo grozno zapravo govoriti o tome, jer to je jedna vrsta, poslije bi se povraćalo danima, jer jednostavno ta vrsta otkrivanja. Ne, ja sam sad već sam ok s tim, jer postoji tu jedan cijeli niz, ja sam doživljavala, evo to je možda bolje krenuti od danas. Nedavno mi je prijateljica, kolegica pričala, ona ima dijete u osnovnoj školi, a da je doživjela da prijateljica od malenoga biva gladna. Kao dijete je slano u školu bez konkretnih obroka, to je sad jedna to čak i nije stvar kao nekakvog siromaštva nominalno da se živi u ne znam kakvom mjestu gdje i radi se o jednoj konkretnoj normalnoj sredini, o normalnoj školi, nije ni bitno, ali sama činjenica da mi ne znamo koji broj danas djece odlazi bez normalne doručka ili ručka u školu, meni je to zastrašujuće. Mi možemo govoriti o poeziji, mi možemo govoriti o bilo čemu, ali ja evo sad ne znam, moja polusestra ide sestra u školu u Seosku gdje sam ja išla, ona ima 10 godina i tamo su stvarno situacije takve da neka djeca, ona će imati šansu, iako moja mama živi na 2000 kuna mirovine. Moj otac je bio branitelj, bio je također i ranjenik u ratu koji je pobjegao nije kroz prozor, ali pobjegao iz bolnice i vratio se na ratište, bez otpusnog pisma. Moja mama nikad nije, on je rano umro, kad sam imala 15 godina, nikad nije uspjela dobiti nikakvu, ne znam, mirovinu, nešto, kako je to sad sve ovo popularno. Imamo više branitelja nego što je trebalo za Europu obraniti, jel? Meni je to interesantno. Ali to je ta priča gdje svejedno moja sestra ima šansu. Ima nas, mene, moju braću, i moja majka, ona je seoska žena, mi nikad nismo stvarno imali knjiga, ali ona je divna majka, ona nas je naučila biti jakima, biti sposobnima, pokazivala je tu ljubav na neke drugačije načine, možda nego što se to danas pokušava ili nametnuti ili pokazivati, ali postoje djeca tamo koja nikad neće imati šansu. Djeca koja su do te mjere zanemarivana da oni ne znaju ni čitati. Meni je to zastrašujuće. I to nije u Indiji, to nije u Africi, to je tu, kraj Zagreba maltene. Tako da mi u Hrvatskoj imamo veliki problem o kojem se, izbjegava se govoriti o tome. Ja sad kad gledam to kroz tu svoju neku perspektivu, mi nikad nismo bili gladni. Moja mama, ako treba, je radila od bilo čega, prežgane juhe. Brašna, ulja, nećemo biti gladni. Ona je bila vrlo resourceful, snažna žena koja je imala cilj nas iškolovat, staviti nas na put, da nismo gladni, da imamo šta obući. Ako treba prohodaći svijet da nam nabavi robu za nositi, cipele zapet ne može kupiti, ali će doći do toga, kužiš. I to je taj jedan sad dio gdje to je bilo nekakva vrsta kao, nismo imali što smo sve htjeli, nismo imali, od toga smo bili u izbjeglištu, puno toga, živjeli smo u jednom sobičku, u drugom su bili baka i deda, imali smo WC vani, poljski.
to je jednostavno ono kao nekako se navikneš na to, mene to nije naučilo me ne biti razmaženom i to je možda prednost toga, jer tko zna tko bih ja bila da sam imala neke uvjete koje me nikad ne bi dale da vidim neku drugu stranu priče. Ali, ja nisam bila, ja možda nisam ono tipa, nisam znala što su lignje, šta je sir nekakav ono gauda ili nešto, ali nisam bila gladna ono da me neko slao u školu bez obroka ili nešto, a to se danas događa i mene to više brine nego ovo što smo mi prolazili. Kažem, to je sad možda aktualni problem za govoriti o njemu, je što mi tu gubimo rat, mi tu gubimo svijet na toj djeci koja nemaju šanse. Tako da... To me sad sjeća da kako mog djetinjstva kada smo mi razmlaženi crveni buržujčići bili ogorčeni što moramo nositi plave kute. Ali da se dobro ispao. Relativno. Dakle, što moramo nositi svi jednake plave kute, marke Jutranka tada i crne člapice i to je bilo strašno, zašto mi sad moramo svi nositi isto i ta djeca nisu tada znala koliko je to dragocjeno za onu djecu koja recimo nemaju te ili te hlače ili te cipele. I onda smo žvakali onaj polubijeli kruh koji smo svi dobivali i razmaženi među nama su razmišljali pa zašto sad moram to jesti, pa mi još učiteljica veli pa moraš to jesti, fetu polubijelog i jogurt. A da tada kao dijete naravno nisam znao da je to možda nekom ili nekoj od tih djece ili nekom od mojih kolega jedini obrok tog dana. I dakle netko je o tome razmišljao, bez obzira ja sam mogao biti najsebičniji crveni buržujčić, najgnjilije moguće, najligavije dijete, netko je u toj zgradi, u tom ministarstvu, u toj državi razmišljao o tome da svako od nas barem dobije tu jednu šnitu polubijelog sa jogurtom i to je nešto što nadilazi i osobnu etiku, što nadilazi i osobnu hrabrost, što nadilazi i osobni odgoj, to je naprosto kako je društvo strukturirano. Pa nas to vodi ne do ne znam čega jugonostalgije koje se ti ni ne sjećaš i ne možeš se sjećati jer si rođena 1990. Dakle, rođena si s ovim društvom, ali nas to vodi možda do slike boljeg svijeta. Pa da se na trenutak vratimo na to, jest da fizičari vole pričati o zvjezdanim stazama, to ide u paketu. Ali Zvijezdane staze su napravile neke breakthrough. Evo, znao sam, evo, Prvi žena poljubac iz Zvijezdanih staza, prva crnkinja u seriji, Uhura, u posjedi kapetana Krka. Znači, mi imamo lezbijski poljubac, mi imamo prvu crnkinju on board na televiziji. Star Trek je zapravo rušio mnoge tabue tadašnje i tu je možda ta njegova sociološka jedna vrijednost koju mi nekad tako zanemarimo, ali evo, nek se zna. Apsolutno se slažem, ja čak i dijelim tu ljubav prema Zvjezdanim stazama, samo sam te zafrkavao malo. Ali kakav svijet sanjamo? Što sad? Sloboda je nategnuta, sreća nije najbitnija i na nju nas kapitalizam sili. Pa onda kad se osjećamo krivim što je nemamo, onda nas hrane što šećerom, što drogama, što lijekovima, što nekim drugim stimulansima, tako da budemo umjetno sretni. Ja mislim da se mi pretvaramo ipak u jednu distopiju. Ja sam tu jako pesimističan i sad ti generacijski kao mlada, vesela, razigrana pjesnikinja trebaš sve to iskorigirati logično. Ja mislim da neće sva ta distopija biti orwelovska, ona će biti orwelovska za neke narode i neke dijelove svijeta, a da će za neke biti Huxleyevska. I mi kao privilegirani pripadnici tvrđave Europa, mi ćemo živjeti u Huxleyevskoj. Postoji li nešto što može te dve distopije uništiti? Neka ideja koja je jača od njih? Pa ja mislim da nisam sklona idejama nikada, jer od ideja se uvijek napravi nešto lošije, kao i od religije na kraju krajeva. To su jako opasni pojmovi. Puno opasniji nego što mi možemo uopće zamisliti ideje, vjera, religija. To su pogoni za najlošije stvari koje se mogu čovječanstvo... Znači ti ne razmišljaš kao ideološkom biću? Ne, nikada. Ja sam jedino ono u što ja vjerujem.
Sad, jedno vrijeme kad, naravno, to je taj odgoj ovoga što je i Mlakić jučer spominjao, ja sam odgojena katolički, međutim ja sam dosta rano odbacila, mislim da što je rano, opet to je isto pitanje vremena, konteksta, već kasnije u 20-ima, i tad sam ja propitkivala i kao dijete, imaš nekakav problem i sa strahom od nečeg kao što bi trebalo biti ljubav i tako dalje, ali sad da ne duljim, odbacila sam vjeru kao takvu i ne na način da sad ja govorim Boga nema, ateizam, meni je okej da ga i nema, jednako kao što mi je okej da ljudi vjeruju da ga ima. To je ta jedna potreba i naša sloboda. Ja sam u nekom trenutku samo rekla da ono u što ja želim vjerovati je ljubav. Meni je to, ljubav nije ideologija, ljubav nije sklona da ju se upregne u takve mašinerije. Ne sad ne nekakva, ljubav najgluplja, nego taj naš kapacitet empatije. Ja mislim da je to je ta ljubav. To je jedino što nas može spasiti. Ako postoji bolji svijet, to je svijet u kojem mi učimo biti empatični prema jedni drugima, ali i prema sebi. I često, zato što je svijet takav, nismo empatični ni sami prema sebi. Najveći, ako postoji grijeh kao takav, jedini, ja mislim, najveći koji radimo prema sebi je kad se gušimo, želimo plakati, mi odjednom nećemo plakati. Zato što moramo sada, a to je ono što nam je nametnulo društvo, mi smo emocionalna bića, mi ne bi trebali nikad potiskivati to što u nama može buditi tuđa sreća, tuđa nesreća, ali ako možemo jedni drugima prenijeti to kako se osjećamo, komunicirati na toj jednoj razini koje više ne trebaju ni riječi, ni tekst, ni nešto, nego osjećati, suosjećati. Kundera sjajno piše u Nepodnošljivoj lakoći postojanja kako su jezične razlike između, različitih jezika, u nekima to znači supatnja, a u nekima znači suosjećanje. To su isto, recimo, jedne zanimljive fenomenološke stvari. I meni se tu čini da je ta naša jedina rupa, da plače nam se, plačimo, smije nam se, smijimo se. No, nemojmo se bičevati, nemojmo nikoga biti, jer onda ako kažnjavamo sebe radi nečega, kažnjavat ćemo i druge. Još nismo toliko pametni da ne radimo taj transfer agresije. Mi smo doslovno vrlo pametne životinjice koje ne znaju kako da to što smo mi prema sebi nekako ne prenesemo dalje. U trenutku ako mi možemo sad ići tamo i plakat, ja možda i previše nekad sam tako malo super mi idem plakat. Zašto ne plakat kad ti je lijepo? Zašto ne se smijati kad ti je što god da osjetiš da trebaš i učiti empatiju. Mi kroz umjetnost imamo najljepši alat za učenje empatije. Da djecu stavimo od ranih nogu na slikanje, na glazbu. To su sve terapije s kojima mi od djece možemo unutar nekoliko generacija napraviti svijet kakav nikad ne bi sanjali. Meni je samo to, ta naša mogućnost. Mi imamo mogućnost to napraviti. Mi to ko zna kad će se to goditi. Ali samo razmišljanje, ja mislim da to možemo. Ako se netko sjeti, gledajmo, ne biti više idioti, djeca računaju sa peteroznamenkastim brojevima, nije da razvijaju od toga nekako inteligenciju, jel? Ja je prva kao fizičarka, matematičarka, u matematici je uvijek stvar ideje, u logičkom razmišljanju, a ne u tjeranju nekoga da mrzi tu matematiku. Tako da sve bi se to dalo, ja se nadam da kako nam onda obrazovanje treba? Evo, na svijetu su dva najbolja obrazovna sustava, onaj najnježniji, finski, i onaj najokrutniji, korejski. Imaju najbolje rezultate u matematici i u nekim drugim stvarima. Rezultati su zeznuta stvar. Ali u jednom od njih za te iste rezultate djeca skaču s krovova, a u drugom od njih preživljavaju. Što možemo reći o obrazovanju? Prošla si i studije razne, i prekide, i ponovo, i poučavala si i sama. Kako nam obrazovanje treba za ovo što si upravo opisala? Empatično. Mi ne trebamo od djece raditi kapitalističke strojeve koji moraju producirati. Ako im damo da se osjećaju ko ljudi. A to je ono što nitko možda još ni ne razmišlja na taj način.
Mi kao društvo možda ne možemo mijenjati mikrostrukture na razini roditelja. U smislu da, kao postoje ti sad nekakvi mehanizmi kao što su, ne znam, socijalna skrb i tako dalje, koji se mogu povremeno upetljati u obiteljske odnose, bla, 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 ali neke stvari jednostavno, pogotovo, recimo, sad gledam kontekst danas Hrvatske, općenito svijeta, podkapacitirani su ti ljudi i tako dalje. Ali ono gdje bi trebala biti ta utvrda za djecu, to je ta škola. Jer tamo bi svi trebali moći imati ipak iste šanse. Da ih se tamo, ako već ne može ih neko doma dati to izražavanje, to empatiju, to da se osjećaju vrijednima, to bi trebalo desiti se u školi. Naš sustav se nije mijenjao toliko dugo da je to žalosno i smiješno. A finski ide na tragu toga da se pojačava umjetnost. Oni nemaju, koliko ja znam, ocjena do ne znam nija kad. Znači sve ide se na to da se radi s djecom, naravno, ako gledaš rezultate. Ti možeš konja staviti u trku. Možeš mu da, što god da mu napraviš, možeš isto, kažem, dobit ćeš rezultat, samo što je bitno da li će taj tvoj rezultat na kraju umrijeti nakon toga i ubiti pritom još ne znam koga, ili će taj tvoj rezultat raditi bolji svijet. Znači, ti ako imaš nekoga kog si izmučio da dobije te vrhunske rezultate, taj čovjek će nužno to dalje raditi, mučiti nekoga. Rijetko će se dogoditi iznimka. Mi smo svi takvi da učimo od ovoga što nam se da. Ja ne bih nikada, recimo, preživjela da nije bilo škole. Preživjela na način da sam tu danas kako jesam. Meni je škola dala knjige, dala mi je ljubav prema fizici, dala mi je ljubav prema čitanju. Te ne govorim škola, nego ti ljudi koji su meni kao prvo vjerovali u školi u mene, imali istančan sluh za moje, ja sam jako bila onako problematično dijete, ja možda to najblaže rečeno, opirala sam se bilo čemu, ja sam se uvijek opirala, ali ti divni ljudi, nekolicina njih me puštala da budem ono što ja jesam. Ja sam imala u srednjoj školi profesoricu hrvatskog jezika, jednu kod koje sam godina dana čak živjela kad mi je umro otac, Gordana Šelandić. Na način na koji ona meni davala to kunderu, pa šta je ona sve čitala, pa kako smo ja i ona razgovarale od nihilizma, feminizma. Ona meni nikad nije recimo predavala. Žena me je uzela pod svoje na godinu dana. S njom i dan danas imam kontakt i jedna od bitnih ljudi u mom životu, moja pokojna razrednica, koja me ne da me je trpila, nego Monika, daj se sredi, pa šta radiš? Ona je vrlo, ona je znala kako sa mnom komunicirati to. Ja sam bila i autodestruktivno dijete usred tog svog nekakvog nesnalaženja u svijetu, mala sredina, nisam jednostavno u datim trenucima mogla se tom sustavu prilagođavati, ali ona meni znala dati gradivo 10 sati unaprijed, ja to sve porješavam i onda ja radim šta hoću. Ona je mene znala pustiti da ja, ako hoću, ležim i čitam sate i sate matematike. To su ljudi o kojima neki će ovih dana reći da su uhljebi, ljenčine, da ne znaju ništa, da ne zaslužuju plaće. Ja bih samo stavila u škole, te divne ljude koji tako divno govore, rekla im nauči mi dijete sad računati, pisati i razgovarati sa ne znam kim. Evo, 1, 2, 3 kreni, imaš vremena, 3 mjeseca, može, odlično, ajde da vidimo. Šta ćeš ti napraviti s razredom od 30 djece, jer su prepune škole, da i o tome govorimo. To je empatija. Mi nemamo empatije, jer mislimo da ako nekome nešto damo, da se automatski uzima od nas. To je taj naš problem, umjesto da vjerujemo u to neko davanje, pa ako je nekome bolje, možda i nama osvijestimo to da može nama biti bolje. Ko ubija empatiju? Ja mislim da kako da ubija kapitalizam i nacionalizam njegov veliki sluga. Ali tko spašava? Rekla si umjetnost. Pa onda da se vratimo u poeziji. Rekla si na jednom mjestu da tebi poeziju šapće pjesnikinja. Neki drugi pjesnici su rekli da to njima čine pjesnici. Veliki Danijel Dragojević je to rekao, da. To sam ja prema svom velikom uzoru. Da.
da njemu šapče pjesnik i ti si se na to nadovezala sa time da tebi šapče pjesnikinja. Vjeruješ li u ono što se nekad nazivalo ženskim pismom? Vjeruješ li u to da pjesnikinje pišu drugačije nego pjesnici ili to zapravo nema veze? Ja stvarno mislim da to nema nikakve veze. To što samo naša činjenica da smo nazvali nešto ženskim pismom dovoljno govori o nama. Oh, vi muško pisači, znaš ono kao žensko pismo, pa ne, znaš ajmo zvati stvari ženska fizika, znaš. Sjajno. Ajmo onda odmah o ženskoj fizici. A što da, a to baš što time želim tebe potaknuti na jedno od tvojih omiljenih aktivnosti, a to je na podsjećanje na sve one potisnute ženske doprinose i u znanosti, i u književnosti i tako dalje. Pa nazovimo nešto žensko pismo i shvatimo koliko to je grozno, jer se iza tog ženskog krije upravo ono što si malo čas rekla, da kad krećemo se u krugovima, potisnuti matrijarhat koji nema moći, ali drži 3 kantuna kuće. Ajmo reći barem jednu anegdotu u kamere, da ostane zabilježena, o Nobelovoj nagradi za fiziku ili o bilo kojoj od drugih priča koje tebe potiču kao autoricu da o tome govoriš. Pa ima ih, nažalost, velikih primjera gdje žene nikad nisu dobile zapravo zaslužene niti ovacija, kamoli tek nagrade, ali jedan od kontroverznih primjera je ta poznata fizičarka Jocelyn Bell. Situacija je bila ovakva. 1974. dodijeljena je Nobelova nagrada za otkrivanje neutronskih zvijezda, to je pulsara. Supotpisnici na radu su bili Hewish koji je vodio projekt, ona i još 5 ljudi. Mislim da ih je 3 dobilo Nobelovu. Ona je prva bila ta koja je detektirala sam pulsar. Znači, na istom radu, ona je bila druga supotpisana, to je dosta u znanosti, kao nešto se vodi brige o tome. Od svih tih ljudi 3 ih je bilo na listi za Nobela, ona ne. Ženi su ukrali Nobelovu na 1970. To nije tako davno. Ona je to kao oprostila, ona se s tim pomirila. To je jedan od najočitijih primjera što smo mi radili kroz povijest znanosti ženama. I sad postoji tu još puno drugih poznatih znanstvenica, recimo Vera Rubin koja je zaslužna za otkriće tamne materije kao jednog koncepta koji nam je kasnije potpuno promijenio sliku svemira, nikada nije ni spomenut za nekakvu Nobelovu nagradu. Ja ću samo reći, čini mi se da je brojka, da je za fiziku i kemiju ukupno u svim povijesti dodjele Nobelove nagrade, mislim da ih je dobilo 8 žena, 9 ako se sad recentno iz fizike računa. To bi sad have to check with my numbers, ali tu se kreće 8-9. S tim da je Marie Curie dobila nagradu i za fiziku i za kemiju, ali ona je morala umrijeti da to dobije. I njena kćer je dobila kasnije isto. Znači, ovo ostalo, cijela povijest, mislim, samo je to dovoljno reći kao omjer, broj. Ja kažem, ne trebamo mi pričati o teorijama, o rezultate. Ajmo gledati samo broj nagrada u znanosti, broj nagrada u književnosti. Mislim da nakon samo analize toga nam može postati jasno ili da žene stvarno loše rade taj posao, ili da nešto ne valja, a ne radi tako loše, tako da znaš kao žensko pismo. Žensko pismo. I onda vele ovako, pa žene sada sve studiraju. Sram nas bilo. Sve studiraju, sram vas bilo, doktorirate više nego još nas više se. Grozno i tako dalje. Dakle, očito je da imate jednake šanse. Ali on se čovjek zapita nešto vrlo banalno, da ne velim marksistički, nego doslovce banalno. A koliko toga na svijetu vi imate? Koliko toga posjedujete? Manje od 1%. Manje od 1%, odnosno 10%, odnosno 1% ljudi posjeduje toliko da recimo 2/3 ljudi ne posjeduje gotovo ništa, dakle to je prvo. A onda unutar toga žene, tako je, žene nemaju skoro ništa.
I onda što će ti doktorati i te koje si više onako nećeš moći priuštiti kroz jednu generaciju. Jer će ti doći netko i oduzet će ti dijete nakon što je živjelo s tobom 7 godina, da. I možda i stan i kuću jer će mu doći tako malo, eto. Jer ćete procijeniti moralno, jer ćete procijeniti da si Naravno, taj posao koji ti radiš je potpuno nedostojan, a živiš od standarda. A možemo doslovce nešto reći o tom slučaju, mislim da aludiraš na jedan nedavni javni slučaj. Nikad se ovdje ne bavim nikakvim glamurom, nikakvim tračevima, to nije stil doručka koji se ovih godina ovdje njeguje, ali možemo nešto reći o tome. Kako taj okrutni pogled moralne panike kojeg nose i muškarci i žene koje kroz sebe kanaliziraju taj patrijarhalni pogled, kako on ranjava i zašto društvo to dopušta? Mislim da je samo opet stvar te pozicije moći. Ljudi na pozicijama moći najčešće nisu žene, a i one žene koje jesu, baš sam nedavno razgovarala i postoji jedna krasna emisija Ko žena, feministička emisija u Korčuli, sjajne djevojke koje to vode. I onda smo baš razgovarali o tom obrascu da su žene, ne podržavaju žene. I to, ako se uzme u obzir koliko desetljeća, to je malo, mi imamo tu nominalnu, ne pravu slobodu, nominalnu slobodu, doslovno, dali smo vam mrvice, sad se vi tucite za to. Mislim da je to ta situacija danas u svijetu i da onda naravno, ja sam znala pričati s nekim kolegicama fizičarkama, gdje stvarno se znaju javiti te emocije kao sad dolazite na razgovor za isti posao i vi znate da će ih muškarci dobiti, 30, a vama će ostati 2 ili 3 radna mjesta koje mogu dobiti žene, jel recimo. Sad vi, naravno, dođe žena koja izgleda bolje od vas, govori pametnije od vas, možda i sposobnija od vas. U vama se automatski javlja nekakav oblik otpora koji to nije zločestoća, nego to je jednostavno činjenica da vas je neko bacio kao sad se vi tu tucite, jel? Gdje se pokušavaju upravo tim mehanizmima pobuditi te prvotne nekakve animalističke opet reakcije, kao aha, znaš, pazi, toliko smo da to radimo. Znači mi namjerno budimo jedni u drugima, te nekakve porive da se tučemo po glavi, da stavljamo jedni drugima noge, i to čini mi se da patrijarhat posebno radi ženama. Onda se zato događaju ti slučajevi gdje žena ne podržavaju žene, mada desit će se i to osvještavanje, da ako je bolje jedno, bit će nam bolje isto svima. I ako ćemo to, doći će to, mi smo samo mladi, naša sloboda je mlada. I onda kad nas se osuđuje iz tog konteksta, uvijek treba imati to na umu, da smo mi ne tako dugo u ovom svijetu kao ravnopravne, ali dalje nismo ravnopravne, plaće nisu jednake, dešavaju se kao ovi slučajevi, recimo, gdje muškarac u poziciji moći može odlučiti sudbinu cijelog jednog života, samo jer eto mu se, došlo mu je, možda se nešto ga razljutilo, kad nije ni bitno. Možda jednog dana, ja se nadam da će to ići na bolje, ali ja vjerujem u žene na način da i žene koje ja znam i te nekakve emocije koje žene imaju, mi nismo primarno, možda je to ta stvar, zašto nam je toliko trebalo da se izborimo, da se netko naljuti. Kao 2000 godina nećemo se ljutiti, a onda kad nam je poklon, dostaje. Mi nismo prirodno agresivne. Većina, ja sam čitala nekakvu statistiku, većina ubojstava, većina nasilnih zločina, sve to počinjeno od strane muškaraca. I ne da opet tu sad govorimo o nekakvoj neravnopravnosti, jednostavno priroda žena je drugačija. Ondje gdje se događaju eskalacije nasilja, to je manje više u samoobrani nakon nasilnog odnosa. Znači, ta žena reagira. Postoje čak, to su nekakve brojke, tako jedan mali broj, 90 i nešto posto slučajeva od strane muškaraca, nasilnih zločina. Onda se tu žensku prirodu kulturološki tako zahvaća, da se ta priroda onda proglasi neminovnošću, pa onda ti uvijek moraš biti nježna, pa uvijek moraš biti zahvalna, pa uvijek moraš biti naročito kao majka. O da, ne Bože da si sad ti odjedno mama koja nije dobro ili treba malo odmora ili nešto. Mama koja treba malo odmora je na granici velike krivnje. Pa to ti je, onda si najgora mama na svijetu, sorry, kako možeš.
Ali ovo si super primijetio. Mislim da je to isto što se tiče toga kako smo mi. Ja sam jako ljuta žena, ja to stvarno meni je dosta, kao ja stvarno ne želim da govorimo više u nekim kontekstima toga koliko bi mi trebale biti dobre, poslušne, raditi ovo, raditi ono. Ja znam po sebi, ja prirodno nisam sklona sukobima, ali kao, nećemo više tako, jer je vrijeme da se mi, i upravo zato kao dobra poslušna ženica, šarmantna, kako si ona rekao, šarmantna, znaš, dosta, toga treba biti već dosta i mi tu sad trebamo biti i to se događa, čini mi se da je sad da li će to, kuda će otići sad svi ovi pokreti koji su se počeli javljati. Zašto je feminizam postao poput psovke? Svi se ispričavaju, nisam ja. Pa kako, zašto? Mislim da je to neko je napravio, to je ili je good joke u smislu kao, kako smo od nečeg dobroga došli do nečega za što se ljudi ispričavaju, to je ili kao good joke na razini Monty Pythona, ili je nečija stvarno zanimljiva propaganda dovela do toga. Znači, feminizam jest borba za ravnopravnost. Dragi moji ljudi, ako nekome nije normalno da smo svi ravnopravni i jednaki, ti ljudi imaju ozbiljnih problema. Što je rekla Senka Marić u jednom intervjuu, svi bi trebali za sebe reći da su feministi. To je jedino normalno i ispravno u današnjem društvu. Kao što je normalno i ispravno reći da nismo fašisti, a ne kao ispričavaš se za feminizam, ali da te neko kaže da si ustaš. Ne, znaš kao, nisam ja. Grozno. Samo što su ustaše mnogo manje stidljive. A naravno, to je tek veći problem. Mnogo manje, čak lijepo Tvoja se zbirka rasprodala, pa što je to? Mi imamo jednu jedinu knjigu koja se nalazi u onom kutu, spremna da je netko kupi. Je li to uopće... Ne šalimo se. Ovo sada nije šala. Sve teme su nam bile ozbiljne i ova posljednja također ozbiljna. Neću te pitati može li se od poezije živjeti jer znam odgovor. Pa mislim to i tamo nešto se desi lijepo novčano, to više sad čega je to stvar, mislim da dugoročno nije zahvalno jer nije stalno, ali... Jasno. Da. Ali knjiga se rasprodala, knjiga poezije. Znači netko tu poeziju čita, a da to recimo nisam samo ja, koji baš volim poeziju, za razliku od masa tih knjižurina koje ovdje promoviramo. Slušao sam jučer tvoje čitanje i doručak to ne trpim i nikad to nemamo. Ali molim te ipak pročitaj jednu, radimo prijestupe, kršimo vlastita pravila. Imaš li neku glazbenu želju? Nemam. Ali moramo sad u nekakvom feminističkom tonu. I sad recentni su i primjeri eskalacije nasilja nad ženama. To je u zadnjih nekoliko godina, par stotina slučajeva se desi nasilja u Hrvatskoj koje eskalira do ubojstva žene. Jel? I sad oni slučajevi u kojima, ima tih slučajeva u kojima je žena pružila otpor i nažalost usmrtila svog muža nasilnog, to je tretirano u javnosti, a pogotovo čak i od strane suda, toliko sramotno da o tome bi trebalo malo i više govoriti, ali onda činjenica je opet, zamislite sad da sve žene, da ih se oslobađa i da sve žene koje se maltretira pruže otpor. Mi bi sutradan u Hrvatskoj imali masovni pomor mužjaka. Kao, možda se samo boje, kao joj. Ali evo jedan od slučajeva koji se dogodio je slučaj Ane Magaš. Pa evo. Ana Magaš useljava u Zvijezdu nakon ubojstva muža zlostavljača u samoobrani. Sudac poručuje: mi smo ovdje u jeseni, nepovratnom padu. Plesala si s čovjekom koji je stigao s drugog planeta. Njegove su oči naborane zavičajem u kojem nema kisika. Što je trebao reći tvoj muž na prizor takvog neposluha? Ana poručuje: ja sam ovdje da pokažem ožiljke. Imate li teleskop da pogledate udarce kojima mi je odrvenio gibkost? Nož je samo posljedica.
Sudac poručuje: nebitno gospođo, plesala si, ponavljam se, strancem, nemoguće kao hladna fuzija. Zbilja misliš da nisi napela kuću do pucenja? Ana prešućuje: moja kuća spirala je okamenjenih masnica. Mrtva mi gospođica stanuje u krivo zarasloj lakatnoj kosti. Mrtva gospođica je i podstanarka u 2 put lomljenim rebrima. U mojoj lubanji trajni sudski sporovi. Mokru od suživota su ganućima, neka me nose u pravokutne sobe, u pravokutne krevete, u tople kalorične ručkove, šetnje u pravokutnim amplitudama, da pogled izađe iz opsega straha, da novostečena sloboda nadglasa bijeli šum tuđih katastrofa. Monika Herceg. Sad ono što sam ja htjela reći, budući da knjiga nema, možete slobodno ostaviti mail. Ja sam se dogovorila s Nives da kad dođe drugo izdanje, može vam se javiti na mail, poslat ćemo u knjižaru, tu je Helena, tako da slobodno kod nje ako želite ostavite, pa ćemo, evo, obećajem poslati knjige. Ipak 2, nema ništa.